rahajeng budepon wuku medangkungan aturang titiang majaring dedane sarang sami niki ampun pejati sane mangkin titiang jagi OTW melebok ring pesisi yeh gangge. Nah sane mangkin titiang makte motor titiang sampun wenten ring wewidangan desa adat yeh gangge yang wenten wiwang niki sane mangkin langsung ke manten menuju pelataran parkiran nggih pesisi yeh gangge. Nah sane mangkin titiang jagi nyujur rinten iwang sisi kauh sarang ratuanom benten taler joman biangtu ibu adik ipah dan tiang saponang lali buat video-video sok-sok estetik sekali punika gas nyujur sisi kauh. Nah sampun ring margi mewali nyujur sisi kauh ngorte-ngorte sok-sok sibuk bercerita niki inggih semeton saya halo sareng biang halo inggih ayo lanjut nah niki part yang taler nyarengin suksema inggih semeton seni mangkin lan turang malih pemargi nyujur sisi kauh enten iwang malih jebos maturan dungun ring pura batu bolong. Ayo lanjut dungun nggih sisi kauh. Nah niki mengantenang kawentenan pesisi negak demen biang tiang wenten yoman taler wenten biang tu dan tiang pasti ke sok-sokan estetik berjalan nih padahal sebenarnya saya ada apa nah oke niki kantun nyaya gayang aturan nggih pejati sareng yang teniwang napi wastan kok pejati deh pokoknya. Nah niki pura batu bolong. Yuk dengarkan dumun deburan ombak. Nah niki jadi mangku sarang biang tu sarang biang tiang kantun ngenahang aturan dumun di pura batu bolong usan punike sampunang lali sane mangkin matur pakeling dumun pemargi jagi melebok ring segara. Nggih, selanturnya ini tiang sok estetik nggih membuat nama di pasir I Gusti Ayu Widyastuti. Inggih, ngelanturang pemargi dumun nggih semeton jagi melebok. Sampun wusan punika matur pekeling ring pura batu bolong sane mangkin nggih pekelem dumun nggih. Nah, sane mangkin tiang sok-sokan malih bergaya-gaya alay-alay. Nah, divideokan ge sareng belin tiang 3 orang biang bus yoga sarang tiang yang paling gede pasti tiang ge semeton. Nah, sane mangkin melebok dumun. Semoga Aji juga bisa melihat keluarga kecilnya mau gina nggak ada juga dan niki sarang dia de mangku taler wow dan ternyata saya terseret walaupun tiang besar ternyata bisa terseret omak juga niki nggih pokoknya luar biasa rahina sane mangkin semeton dan bisa dilihat Yoman bengong pedidi mupangenan di pesisi. Nah, sane mangkin sampun rana cuma pencitraan nggih, estetik-estetikan sekali punika. Inggih. Sekali punika pemargin melebok rahina sane mangkin usan punika wali wenten video estetik berjalan di pasir asik. Nah sane mangkin kelanturang dumun pemargi meresik dumun ge ring toilet duaning mulai jebos jagi ke grieu kediri. Ge niki wenten taler penangkaran tukik dan yang pulang dadah.